ni intambara ikomeye yongeye gututumba n'ubukana bukomeye cyane hagati ya Ethiopia n'intara yayo yigenga by'agateganyo ya Tigray iherereye mu majyaruguru. Aho byongeye kugera ubu ni ibintu byinshi bikangamo ko bishobora gukomera nanone hagati yabo. Iherereye mu majyaruguru aho byongeye kugera ubu ni ibintu byinshi bikangamo ko bishobora gukomera nanone hagati yabo. Abaturage baho hamwe n'amahanga n'impungenge bahuriyeho nuko amateka yaho yakongera kwisubiramo, ingabo za Tigray zikongera gusakirana n'iza leta ya Ethiopia. Icyateje impungenge zikomeye ni ukubona ingabo za TPLF z'abanya-Tigray zirundwa ku bwinshi ku mupaka no ku ruhande rwa leta, naho ingabo nyinshi zikahoherezwa akaba ariho barebanira y'ingwe. Impande zombi ziryamiye amajanja, ni rutendere nto gusa yakomwe intambara ikaba yahita yongera kuburika rwano. Ubu ni ibifaru byinshi n'izindi ntwaro nyinshi zirebereye n'uwo mubare munini cyane w'ingabo zabo bikomeje gutondekwa ku mupaka basaba biteguye kurwana nanone. Byanatumye ndetse mu minsi ishize sosiyete y'indege ya Ethiopia na Airline ari nayo nini ikomeye ku mugabane wose wa Afurika ihagarika ingendo zayo zose by'agateganyo muri Tigray. Nubwo imirwano iheruka yari yarangiye mu gihe gito, ariko ku rundi ruhande yanagaragaje bijyanye n'umwuka mubi n'ihangana rikomeye ku mpande zombi zirimo. Ryanava nanone muri iyi ntambara ikomeye cyangwa n'ahandi mu karere iki gihugu cya Ethiopia kibarizwamo. Mu myaka ishize kuva mu 2020 kugeza mu 2022 intambara yabo yahagaritswe imaze guhitana abantu batari munsi y'ibihumbi 600. Icyo gihe hari n'indi mitwe y'ingabo n'abarwanyi bo mu zindi ntara bagiye ku ruhande rwa leta, abandi nabo bafatanya na TPLF. Mu Gushyingo 2022 hasinywe amasezerano y'amahoro na Pretoria hagati y'ingabo za Ethiopia n'inyeshyamba za Tigray, ariko higeze ashyirwa mu bikorwa byuzuye. Ubu umubano hagati ya Addis Ababa na Asmara nawo warazambye cyane nyuma y'ayo masezerano, kandi byatewe nuko Eritrea itagize uruhare muri ayo masezerano, kuko icyo gihe nta kimenyetso na kimwe cyerekanaga ihagarikwa ry'ayo makimbirane. Ndetse byarahindutse, ahubwo Ethiopia ikanashinja Eritrea guha intwaro TPLF y'abanya-Tigray. Mu ntangiriro z'ukwezi kwa kabiri ubutegetsi bwa Ethiopia bwanasabye bwa Eritrea gukura ingabo zabo zose ku butaka bwabo. Izo ni zerekejweho n'ubundi muri iyo ntambara, ariko Eritrea nayo yahakanye yivuye inyuma, ivuga ko nta ntwaro namba izarizo zose yigeze iha abanya-Tigray. Mu minsi ishize nabwo kandi minisitiri w'intebe wa Ethiopia Abiy Ahmed nawe yashinjije abo bahoze ku ruhande rumwe n'ingabo za Eritrea kugira uruhare rukomeye mu bwicanyi ndengakamere bwakorewe abaturage b'abasivile mu ntara ya Tigray muri iyo ntambara. Mu mwaka wa 1995 nibwo Eritrea yatandukanye na Ethiopia, kimwe n'u Burundi, yirengeye ingaruka zabaye zose kuri Ethiopia, nayo kuko yahise ihinduka igihugu gifungiranye mu mugabane, itakaza ibice byayo byose byajyaga ku nyanja n'uyu munsi kuko aho hose hahise yahinduka muri Eritrea. Ibyo nabyo ni ibintu byashegeshe cyane Ethiopia, bikomeza no kuvamo amakimbirane ya hato na hato n'igihugu cya Eritrea. Abiy Ahmed aheruka nabwo kubisubiramo avuga ko intego ikomeye y'igihugu cye igomba kuba iyo kongera kugera ku nyanja. Ibyo ubutegetsi bwa Eritrea bwabitwaye buvuga ko ari imvugo gashoza ntambara, kuko bazi neza ko nta bundi buryo byagerwaho hatabayeho kuvogera ubusugire bwabo. Minisitiri yagize ati hari abantu bamwe batekereza igihe cyose k'amakimbirane ari hubu hagati ya Ethiopia na Eritrea akomoka ku busabe bwa guverinoma yacu ya Ethiopia bwo kubona inzira igana ku nyanja. Babitekerezaho ariko nako babisesengura ubwabo, ariko siko bimeze kuva Eritrea yabaho igihe cyose habaye ibibazo hagati ya Ethiopia na Eritrea. Imirwano iheruka kubura hagati y'ingabo za Ethiopia n'inyeshyamba za Tigray yarushijeho kongera umwuka mubi mu karere kose babarizwamo. Muri ubwo buryo ibiro by'uburenganzira bwa muntu muri Loni byo biratanga impuruza zabyo bigaragaza ko intambara ishobora kuba igiye kongera kubura, bagasaba impande zombi kumvikana ngo bitongera gucika. Abaturage muri Tigray nabo bafite ubwoba, abandi bahangayikishijwe cyane n'iyi ntambara, babona itutumba kongera kunyura mu bihe nk'ibiherutse byakozwemo ibyaha byinshi by'intambara n'amabi yayo yose. Ni ibintu basaba impande zose kumvikana rwose ntibigerweho bikirindwa. Ikiganiro n'umugore wo muri ako gace yagize ati ubu dufite impungenge zikomeye cyane ku bijyanye n'ibi nk'uko byagenze mu gihe cyashize. Dufite ubwoba bwinshi bwo kongera kohereza abana bacu ku rugamba, dushobora kongera kujya mu bukene bukomeye no kongera gufunga imipaka, kandi ntabwo dushaka rwose kongera kubona urubyaro n'abo mu miryango yacu barimburwa n'imirwano. Ibyabaye rwose birahagije, nibarekeraho. Ibijyanye n'iyi ntambara byateye impungenge cyane benshi kurushaho, icyatuma ndetse n'intambara igira ubukana wenda gusumba n'ubwo iherutse kugeza ubu. Abandi batekereza ko Eritrea noneho idashobora kongera gufatanya n'ingabo za leta ya Ethiopia barwanya abarwanyi ba Tigray, ahubwo yabiri ku ruhande rw'intara ya Tigray. Noneho Abiy Ahmed agaragara avuga ko ashaka ko igihugu cyabo cyakongera gukora ku nyanja, kuko abi nakeza ubwo ugahita ushimangira ko Ethiopia yanatera Eritrea kugira ngo ibashe kubigeraho mu buryo bwa vuba na bwangu. Ubwo rero Isaias Afwerki wa Eritrea nawe yahise ahindura uruhande, nubwo yanagambiriye noneho ahubwo gufasha Tigray ikabana yegera nayo igatandukana burundu na Ethiopia.
uretse intara ya Tigray, Ethiopia ni igihugu cyagiye kigira imibereho y'intambara n'amakimbirane mu gihe kinini n'ibindi byose bigikikije binasangiye byinshi mu mateka yabo nka Djibouti na Somalia. Barwanye kandi n'intara ya Ogaden n'ibindi bice. Mu gihe Eritrea yo yahoze ari igice cya Ethiopia byuzuye bararwanye bitewe n'uko intara zayo zigira kwigenga bucagaze bituma intara zayo zigeze zifite ubutegetsi bwazo, nazo nyinshi zanahoranye igisirikare cyazo gikomeye kitabuze no gukozanyaho n'iza leta. Ndetse ubu benshi ntibabura no gusanga cyari igihugu kinini gikomeye cyanashira donde bareba nabi n'izindi ntara zikagenda zigenga n'ubundi imwe ku yindi zigahinduka ibihugu byigenga ukwazo mu gihe habaho kujenjeka gutoya ku butegetsi bwa Addis Ababa. Tigray ni imwe mu ntara zo mu gihugu cya Ethiopia iherereye mu majyaruguru y'icyo gihugu ku mupaka wa Eritrea. Umurwa mukuru wayo ni Mekelle. Abenshi mu batuye muri Tigray nabo mu bwoko bw'abatigray bavuga ururimi rwa Tigrinya. Amakimbirane ya Tigray akomoka ku makimbirane ya politiki hagati ya leta ya Ethiopia n'ishyaka ryari rifite imbaraga muri Tigray ryitwa Tigray People's Liberation Front cyangwa se TPLF nk'uko twagiye turigarukaho mu magambo ahinnye. Iryo shyaka ryigeze kugira uruhare rukomeye mu butegetsi bwa Ethiopia mu myaka myinshi ishize. Mu Gushyingo mu mwaka wa 2020 intambara yatangiye hagati y'ingabo za leta ya Ethiopia n'ingabo za TPLF. Nyuma yaho ingabo za Eritrea nazo zinjiye muri iyo ntambara ku ruhande rwa leta ya Ethiopia. Iyi ntambara yateje abantu benshi gupfa, abaturage benshi bava mu byabo, inzara n'ibura ry'ibikoresho by'ubuvuzi. Mu Gushyingo mu mwaka wa 2022 habaye amasezerano yo guhagarika intambara yabereye muri Pretoria izwi nka Pretoria Agreement. Amasezerano yaragamije guhagarika imirwano, gusubiza amahoro muri Tigray no gufasha abaturage gusubira mu buzima busanzwe. Nubwo imirwano minini yagabanutse, haracyari ibibazo bya politiki kugeza uyu munsi wa none. Ibibazo by'ubukungu, abaturage bakeneye ubufasha, amahoro aracyubakwa buhoro buhoro. Muri make, Tigray ni intara ya Ethiopia yabayemo intambara ikomeye hagati ya leta n'ishyaka rya TPLF kuva mu mwaka wa 2020 kugeza 2022. Igira ingaruka zikomeye ku baturage, ariko ubu hari amasezerano yo kugerageza kugarura amahoro. Zimwe mu mpamvu nyamukuru zateye iyi ntambara hari ukutumvikana kwa politiki. Leta Abiy Ahmed yashatse guhindura uburyo igihugu kiyoborwamo. Ishyaka rya TPLF ntiryishimiye izo mpinduka. Ibi byatumye umubano hagati ya Tigray na leta ya Addis Ababa wangirika bikomeye. Hari kandi amatora yateje impaka mu mwaka wa 2020. Leta ya Ethiopia yasubitse amatora kubera COVID-19, ariko Tigray yo yakoze amatora yayo y'akarere. Leta ya Ethiopia yavuze ko ayo matora atemewe bituma umwuka mubi wiyongera. Hari kandi igitero ku birindiro by'ingabo, aho mu Gushyingo mu mwaka wa 2020 leta ya Ethiopia yavuze ko ingabo za TPLF zagabye igitero ku birindiro by'ingabo za leta. Icyo nicyo cyahise gituma intambara itangira ku mugaragaro. Igihugu cya Eritrea cyinjiye muri intambara gishyigikira leta ya Ethiopia. Impamvu yabyo nuko Eritrea yari ifite amakimbirane ya kera na TPLF kuva mu ntambara ya Eritrea na Ethiopia mu mwaka wa 1998 n'umwaka wa 2000. Perezida Isaias Afwerki yashyigikiye Abiy Ahmed muri iyo ntambara. Iyi ntambara yabaye imwe mu zikomeye muri Afurika mu myaka ya vuba, aho yateje abantu ibihumbi byinshi gupfa, abaturage barenga miliyoni bava mu byabo, inzara n'ikibazo cy'ibiribwa. Habaho kandi yangirika ry'imijyi n'ibikorwa remezo. Mu mwaka wa 2022 haba amasezerano y'amahoro azwi nka Pretoria Agreement nk'uko twagiye tubivuga. Intambara Tigray yatewe cyane n'amakimbirane ya politike hagati ya leta ya Ethiopia na TPLF. Yiyongeraho kandi amateka mabi hagati ya TPLF n'igihugu cya Eritrea. Amakuru ntayacukumbuye nta handi wayasanga uretse ku muyoboro w'inkomoko official hamwe na Mugirabanga TV ibisanzwe. Niba ushaka gukomeza gukurikira amateka y'u Rwanda n'ayaranze dutuye, kora subscribe kugira ngo twabuke kurushaho tumeze uyu munsi wa none, kandi wibuke gusangiza ibiganiro byacu ku nshuti n'abavandimwe. Ndabashimiye, mugire ibihe byiza aho muri hose mu bice bitandukanye by'isi.